Siphinde sithathele ithuba bazalwane sibonge kakhulu. We have just read from the book of Psalms. We read Psalm 32 and Psalm 33, and we read also from the book of Micah chapter 7 verse 1 to 7, as well as in the gospel according to St. Matthew chapter 10 verse 5 to 15. We also prayed for the rain, asking God to send us enough rain so that the earth can produce what is put into it and that which is natural. And nyalo ke bazalwane singena sifocus with the book of Micah. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu umdali wethu indodonke, sicela uxolo Nkosi sisangena lapha, sicela uNkulunkulu wethu namandla onke ukuthi siphume nenhlitiyo lethu wena uNkulunkulu usifuna kuwe, futhi usifuna siphelelisiwe kuwe. Ludumo nemandla nebukhosi kungokwakho, futhi kuphelelisiwe kuwe Kristu ngoku kwana kunaphakade, in Jesus name, amen. Bazalwane enkosini, la sesifunde khona incwadi yemprofeti Micah or Micah. Sifunda indzaba yekuvuma. Israeli uyavuma kona kwakhe, siphinde futhi sibona Israeli uyathuthuteka kule chapter yonke, uvuma nekuthuthuteka. Bantu baNkulunkulu bathi thoba bavuma sono sabo, bethembeka. Uma ngabe bavuma kwaba khona kwethembeka ekuvumeni kwekuthi abangehambi kahle, kodwa ke lokhu bakwenda through a figure le ingumprofeti kaNkulunkulu lokungumika, lokusho ukuthi bantu baba ne representative yabo. Tindo tonke nasidenda, kungabe kusekhaya kuba nesikhulumeli sethu, kube sebandleni kube nesikhulumi lesixhumanisa bantu kumbe nemfundisi kumbe umfundisi nabani. Kodwa ke ethi kwawo konke siyathi ukuthi uJesu ukhona lolalela bonke bantu. Kodwa na ke again iba khona ke leyo ndlela leyo. Size sithi sinema-church warden thina lapha kithi, sithi ngema-officers and bishop and chief representative of the parishioners or of the parish to the bishop. So now sibona Micah uma kuleso simo leso uyakhala uthi woe is me, maye kimi. Kwangathi lento lena kwenteke empilweni yakhe Micah lana ukhala ume esikhaleni, ume endaweni ya Israel kwekuthi avume sono sa Israel, avume sono semndeni. Sithi thikethine masiqala inkonzo yantambama noma ekuseni sithi we have come together as a family of God in our Father's presence. We noma ngabe ngingedwa, because I'm not just coming by my own. We are in a community of believers. Labanye bale, and if I come as a representative of the family. So kelana siyabona ukuthi sono sifike senda into lematima, sifike sabaphuyisa, akusatholakali tithelo temagelebisi temakhiwane noma yini lokufunwa yiphefumulo yabo, lokusho ukuthi sekunento lengelile ngoba sangena sono bazalwane. Sifike silethe i-selfishness, silethe i-rampart. I-rampart is whereby people batawuthi kunento lebiyile baphinde bakhe lokunye lokubiyile kufortifye letinvo, babese babeka bogadi laphethulu noma emasoja lekatogada. So sono safika endaweni, singena sifike sitolimata inqumbi yetinto, siphinde futhi sibeke ema-security measures. Lapha ke lesono uyasibeka, uyasiqaqisa, uba specific Micah as akhuluma ngalesono. Uthi kude noma emunye umuntu loethembekile losasele eveni, kude loethembekile kuNkulunkulu. Wonke umuntu ufunana nemathuba ekubulala.
Oh my God, wonke umuntu udingela wakabo, bonke bathi ngwethe ekwenteni lokubi, diphathimandla nebehluleli baqela ukudizelwa. Umuntu lomkhulu uvele atshele labantu lokho lakufunako bese babopha lisu. So ke ngilesono lesingenile, lesono singena saba ingredient. Uyabona lesono lesingena ngathi singena siyagubha, kwekuthi noma ungathi usulile kusale lemigodi leshiywa ngilesono. So ke uyibeka kanjalo Michael Nzabalena. Ukhuluma lapha ubeka kwekuthi ngisho nemlinzi uyabona nje le ndlela lesono lesingene ngayo sesifike salimata konke, kodwa lo mlindi nabani batawujeziswa ngalokho esisabekako, siyeda isikhathi sabo sekujeziswa. Uyabona sono uma besike safika empilweni yomuntu sifike sente soni siqile la kule sono, soni siqile la kule sono, sibeza siba nemiswa yokuthi sona siyaphumelela, sona senta kahle, sona kuzambela kahle nakuba senta kanjalo. Kodwa nake ngifuna ukuthi siphinde siqonde lokuthi noma angafila noma eve ngaleyo ndlela emizweni yakhe, kodwa nake angeke akubalekela ukuthi utalilanga lasimakathe la khona labantu labale rampart lamasoja lakagadile labamadimon lamgadile ukuthi aphumelele kulotho into latentako, ayawubhanishwa noma ayawujeziswa ngalokho esabekako. Andike siyabona ukuthi soni ngalamanye amagama siyakuqeda kwekuthi kube khona lithemba kubantu, kodwa nakethi nesimiswa sibindi nesiqiniseko sokuthi liyeda lilanga laNkulunkulu la litawufike khona lishaye liqothule lishiyele usizi nebuhlungu lobumangalisako kubo bonke abantu labaphila impilo yesono. Sono nasike safika empilweni yomuntu sifike simshaye umuntu abetiququ aphihlike, kuphihlika wena ama relationships uma ngabe labo bantu bekuyifamily kuthiwa bashadile, umntwana ufa ukuthi sowahamba kadiwa ukuphi, nendoda yathi wayikuphi, nenina yathi nokulesi isikhathi ungabathi ukuthi bakuphi, kodwa ukhande ukuthi kubahlanganisa ngilenye into ngoba sono sifika kabuhlungu, silimade ebudlelwane, silimade impilo, silimade kwekuthi abantu bangabasaphilelana. So ke lana siyabona ukuthi safika sona satholimata kakhulu ubudlelwane kubantu bakaNkulunkulu. Sona safika ku-organization sibashaya abantu bangethembani bahlebane, sibashaya abantu bakhohlwe ukuthi babobani, bafune kudenta ngathi intingalamba ngaleyo nto leyo. So noma sike safika sifika silahle kumethemba ngisho nemngani wakho ngalendlela lesiphihlita ngayo, sikwente ube so selfish, utakhele wena ukuthi mina na indlela yami yokuphila ngiyawuphila kanje. Sikwenza kufike sona safika umuntu akanenzaba nalabanye abantu, uba selfish, uthi naka yena budlelwane nalabanye abantu akusiyo into lemkhonsenako lo muntu loyo. So ke abantu baNkulunkulu lakatoba mela Michael bantu labanjalo lesabangana budlelwane, umuntu akasanenzaba bokuthi la khaya kunalamanye amalungu emzini langasebenzi, kunalabanye abantu lababhekene netimo netimatima, uthi buke yena yedwa athi lokhu mina ngisebenza ngikhandleka ngedwa kube njanjayana. Kufike sono empilweni yakhe noma ngathi uyakholwa lowo muntu loyo uphila esonweni, sono siyamdrive. Lana ke siyabona ukuthi kuyaphela kuba nesibindi kuwe uthi hawu nginemngane, hawu nginemfati, hawu nginama-workmans ami lesisebenza kanye nabo. Sono sithi nasifika sishaye sibhidlite
emalunga lesitalwa nawo ngekwengadi siphinde sishaye sibhidlite nalaba lesitakhele bona kwathi lona umngani wami lona ngumafasilahlane wami sake safika sono sifika sibeke inqabekelwane sibeke nalokuyana sekufike ke sono ngaleyo ndlela leyo. And lana uthi lo mbhali therefore I will look to the Lord my God will hear me. Oh my God, hayi ngiyayithanda lento ngoba sona masifika siyasishiya kwangathi thina sesidangele, kodwa nakukhona ukuthi simbuke uNkulunkulu, kukhona ukuthi sathi ukuthi uNkulunkulu utawusiva noma ngabe sesiqila. Uyabona kukhona ukuthi utikhanze sowuqwile elusikweni lwesono, uqwile kulolu siko lwesono and kulahleke nebantu labanye, kodwa nakube khona labo labatosala nje babe ingqosane bato inspirational themba kwekuthi usasekhona uNkulunkulu, babe khona labatosala babe ingqosane batshengisela uvelo kwekuthi ikhona inkosi sisengayibheka ingasisita nakulesikhathi lesi. So Michael lana uvela ngesikhathi lesibi, sikhathi la khona bantu labahloniphekile baphelile, bantu labafanelekile baphelile, bantu labangavusa ithemba baphelile, bantu labangabhekwa babe neluvelo babe nesihawu baphelile. Uyavela Michael lapha uthi nakuba kunjalo uNkulunkulu usesekhona lo lithemba lenkazimulo ukhona uNkulunkulu. Uyabona siyabona ukuthi ngalesikhathi into tisifosela la tisishapula tisishaya tisilahla lena nalena sibokwathi ngiphetha ngawo lamagama langa sibokwathi ukuthi ukhona uNkulunkulu angeke silahleke kokuphela, tihlobo tethu angeke tisilahle kokuphela, ukhona uNkulunkulu. Uma ngabe sethi silahlile tihlobo salahlwa bangani salahlwa bobani, ukhona uNkulunkulu olithemba lethu. Ngithandaza ke kulawo magama lawo bazalwane ukuthi simo sakho noma ngabe sikubeke kuphi la uthi vela ulusizi khona ukhona uNkulunkulu. Let us pray. Babe ulithemba lethu ngempela, ulithemba lethu Nkosi silahlwe bangani bethu, ulithemba lethu Nkosi silahlwe bengadi, ulithemba lethu Nkosi bantu sebagugumeze tinto ama-resources emhlaba bathi lokhu ngekwami, babiye badale imithetho ukuthi akunasathi ndimuntu, kodwa wena uNkulunkulu ulithemba lethu. Siyakubonga ke Nkosi nasebusuku Nkosi balamhlanje ukuthi uzoqhubeka Nkosi ubethemba kubo bonke abantu bakho ezindaweni zonke, labagijima emgwaqweni, labasemakhaya, labasetibhedlela, labasematolongweni, labakuphi na. Awu Nkosi vela Nkosi ube nemusa abantu bakho, ludumo nebukhosi kungokwakho Jesu ngoku nakunaphakade. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. And may the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. Thank you. Thank you very much. Siyabonga kakhulu bantwana basekhaya. Ngiphinde ngibonge nema-comment. Ngiyabona Mlangeni Samgate. Ngiyabona nalabanye bazalwane. They do likes, they do their hearts, they do whatever such support in this journey. May God bless you. Ezinisangikuthata ekuhambeni na Jesu, nami ngithi khuthalane uninakile Jesu kuto tonke timotenu niphumle kahle ekulobusuku namhlanje. Amen and amen. Babe sesibongile egameni lika Jesu. uNkulunkulu wethu ethembiso.